Ahanmamaktada LAIJA ENTERTAINMENT bu yengpiriba viewer amadi hana subscribe tawraga laigraba koi satrasing haibtare mainly ngasi maruoina akoina pukhacharakadoribase hujik lairiba lockdown situation sigi yengaga upcoming class 10 gi koi lairiba khudong chadabase kharadamak oiragasu LAIJA ENTERTAINMENT gi site tagi satrasing sigi help tawboina koi paring naina chatharaiba online class sigi part amoina ngasi different subject amoina chemistry gi khara maruoi ba topic khara lokacharaga mayam da khudong tawjage aduga masigi khudong sabase pibi bagidamak mainly ai LAIJA ENTERTAINMENT bu akogi mayam da yohan biriba sara gestra masigi credit na se pijage aduga aina haibai ta baina tawjariba khara se satra jingsina yenga kanda kitang mamutana class 10 gi be prepare ama tawbani na khalaganda kitang mamutana ko mayam leina minasi aina ngasi lokacha gadoriba topic asi unit 2 gi chemical bonding kali kita makta chapter 2 hana lokat pano haragadi bond chemistry mo na nawa matamda chemical bonding siam important oi atopa para mayam masu chemical bonding yaudra koi bond siam bana taga product form to ko compound na ba yaroi da banina puna maktagi kitang maru oi bala kholaga ngasi chemical bonding haiba parasi lokacha bani aha makta da I samak intro tang to jaramge ai giming Laishram Premananda Singh ai hairok tagini sigi chemical bonding haiba si karino simandang ai hajaramge masigi akoi unit ki topic oiba para haita chemical bonding haiba se akoi simply bond amakakni atom ani gi marakta fanaba bond or molecule singi marakta fanaba bond makalam khani bond means force of attraction habani ado koina in terms of chemistry da bonding hana chatpani aduna atom marakta akoina bond phanarakani molecule marakta bond phanarakani haibu bond che fara matungda ngasi koina kanaraba compound ke ama saraiba adagi koina nainaba compound ke ama oiraiba se firstly bond jingsina atom jingsi farani atom jingsina molecule singdagi compound sumana koi matang lakpani ngasi nainadu sina karam ba bond singna karam ba compound phari haibudugi matangda chemical bonding mainly bond makhanduni koina takcha duise ala types of bonding types of bonding se makhan khara lai magi makhan se hana ai ijarage number 1 electrovalent or ionic bond, number 2 covalent bond, and number 3 coordinate or rotative bond. Mainly koina higher studies so du mangai hujung mainly class 10 gi according to your syllabus ki matungina koina tamduba bonding se bonding makhan ahum haiba bonding makhan ahum se different compound da koi access tawraga laiba dugumba bond makhan ahum ni ngasi goina bond makhan ahum sigi manung dai ahanba ngasi gi first part akoi chemistry gi chemical bonding sida ina mayamda kita explain tawramdori se electrovalent or ionic bond haiba sigi matangda ai samna fakara explain tawjaramge electrovalent or ionic bond this is a kind of the bond, this is a kind of the chemical bond which is formed between two atoms by the transferring of electron habadi atom maseni marakta fanaba bond ni adubu masi kamaina form tawge haba matamda electron hen maduna electron what pada transfer tawraba matamda form tawba bond du ionic bond or electrovalent bond hai kanai
electron se transfer tawra kan bond form to aduna isam samna another definition amada bagi bonding form between electropositive and electronegative atom. Sumana su khona topa tamama da haibe ai transfer tawra semba ma chamanai amana electropositive atom amaga electronegative atom amaga ani gi marak fanaba bond su electrovalent bond ha khamne samsam ionic bond ha bani sida ina mayamda ali tamam explain to jarange electropositive and electronegative ha basi akai dot lai sure mani electropositive ha ba di karam bano ha ba kan ko di metal mainly this is the metallic character ni adu electronegative ha is non metallic character metallic character ha ta ga di those metal or those element which has tendency to lose electron lost to bagi tendency lai ba kamu china electropositive kawi aduga metal non metal which has the tendency to gain the electron gain to bagi apam ba lai ba tendency lai ba character dubna electronegative ha ba character sila aduna electron pithok ning ba lost to ning bagi koi tendency lai ba metal duga or electron loxing ba non metal duga ani duna combine to roga same bond dubu ionic or electrovalent bond ana ko rakhan example am tam lokha chage example dai atom ani khak lokha chage sodium di electronic configuration e makha de jage configuration da sodium je atomic number 11 ni aduna magi electronic configuration je 2 8 and 1 this is the outermost shell da laiba electron that is valence electron atopa ma magi valence haraga khanai aduga kari gumba koina hariba sodium sidagi madi metal ni aduga valence electron da amakhak lai sigi amba se transfer or loss to gita agadi mase stable configuration type that is 2i nasai na mamang da panjagi ba stable configuration gi configuration do mata if this one electron is lost electron amba se loss to agadi mase configuration do stable da ta bani na pot ko je mag stable da lining bani na ma pithok pagi tendency le electron amba se ma pithok pagi tendency le aduna moish na karam mano hakan electropositive hydro moish order electron pithok pagi tendency lai aduga atopa amada ai amaga nojage atopa amada se chlorine lawage chlorine ni configuration sina mas atomic number 70 lai bani aduna 2 8 and 7 this is the outermost electron chlorine ni wanadi outermost electron da taret lai aduna mase taret mak pithok puna phabra natraga taret tagi atopa dagi amma khaktang opsilaga mase nipan taraga stable oibna phabra yango tamda makoi sidi taret lai rabanina what is stable tana ba amma khak ngai that is 8 electron yawa kanda stable ta ga dongina ma amma khak ngai ramina very high tendency to gain the electron to attain stable configuration so sisina electron location ba pamanina sibuna kona ngasagi tamra sinaraga di electro negative haigani sina pithok ba pamanina electro positive fine sinagani adu ne kona ngasagi jari electro positive atom amaga electro negative or atom amaga ani gi marakta form the bond ionic or electrovalent bond example sidai kita structure ma ge ke देखोगी साइंटिस्ट लविस हाइबसिना अखोगी होदो अम्बा स्ट्रक्चर अम नि लविस डॉट स्ट्रक्चर
sigi structure sigi mateng na koina ionic bond ama form taw se kamaina form tawge kamaina transfer tawino kamaina loksilino haibdo itarake koi compound ma khatlorge there is ionic compound haige ionic compound means compound which is formed by the ionic bond. An ionic compound khatlojage ionic compound that is sodium chloride hybrid salt sidor ionic compound ni moi ani sodium ga chlorine ga ani se kamai tor kanda ionic bond form to ge have do ai hojik lowest structure se ye ai takchara sodium da my configuration amuka so halle 2i1 and chlorine da my configuration se 2i7 ado ko ji outermost the yaw by electron se asi khatam utkani lowest structure da se sodium among the outermost the 1 lai ai dot na represent okay 1 se chlorine ani se plus ta doini hadi punchina doini chlorine da outermost 7 lai and 7 se kaktan ai represent okay manada naba dot china sodium gine khanbiro aduga chlorine chlorine gi outermost laiba electron chini na nomasi 1 2 3 4 5 6 and 7 si matam chida magi configuration se 2 8 lairani maramdi 1 do sida lai sigi matam chida magi configuration se 2 8 lairani 7 do sida lai adubu stable di natri masu sigi selai di stable ta duini si pithokraga sisu mangasai 7 do atopa madagi lausilaga 8 ta matam di stable ta duna kaido bagi bond form tawrino haidi mathang da laibada stable ta da photo awat pana ahen badagi loba ahen maduna transfer tarakanda magi stable gi form da ta na bani kona bond na sema kadus da kona sise mana hen bani mana wat bani mana sabian ni se sina wani sise sida transfer tawana transfer sigi electron ama se somna transfer taw matam da koi somna kamaina lake habada sodium thilairani ama transfer tawbre ado di magi final configuration to 8 laihore electron ama do atopra transfer taw adugo matam jida chlorine na karam fiam laini hai matam da hanagi taret adugo somde ama lorko do antang ulam dige 1 2 3 4 5 6 7 this dot from sodium and whole outermost electron is 8 sigi matam da magina 2 I and I asagi ama wat do sodium dagi lorabnina jema 8 ta adudi outermost cell the I tab means octahedral na hai se outermost the I oita di adugi atom do or adugi molecule do very stable haven hojikti asa stable taram do ma pithokre masu stable ta jare stable ta ga do amatang ngai badu su sodium dagi loksila na ma hojik stable ta ada ani se stable ta kan di ani se gi pulla kan da hojik khoi sodium chloride ai ba compound ma form to sini ngasagi ionic bond transfer of electron from electropositive metal to electronegative non-metal. So ani electron ahen mana electron awat pada transfer to sida somna lobo nati ko only sida transfer to aingon hena lairame laira ba awat pada aina pira kanda aisu nuaire hena laibo pamjada bagi adugo wana lairam badusu aina mateng to badagi masu kitang level kara aga ekhoi ni makse stable da laimina bagi potoni ionic compound aro bonds na form to se koi yam important ojo area ni lowest dot structure ye pase sometimes koi dum hangbayawi 1 mark ta ko lowest dot structure ye o na sumana compound am pira ka sine example amani ado amatang lawge sidi atom amamam kha oi bani na ado atom amaga somda atom ani punba compound ma khaktaga ai kitang thuna na jara age yeah atau example number 2 da kitang compound se magnesium chloride oke sina kitang different oi compound ma oke magnesium chloride sisu koi ionic compound am khani chamanai ngasai du mana magnesium su electron atomic number 3 ni ado na mai configuration 2i2 aduga chlorine ani se koi amamam ye asi chamanai sisu 2i7 2i7 ana mangi outermost electron ani lai ba sai sida yaksaraga sigina nasai do mana 1 2 3 4 5 6
7 sisu 1 2 3 4 5 6 7 ada sigi ani se si kamana form tawgi gaidi masu ama wali sida ama donate ya transfer tawre adu amana sida transfer taw adudi sida ani helambado amamam bithodi amamam watpado amamam loksela kan magi complete stable tare aduna sida mg cl se 1 2 3 4 5 6 7 dot adu sida ai ani bizar tadi mg cl2 so complete structure ta sisu kind of this is the one of the example of ionic bond okay aduga hojik ionic bond gi example khangaba matungda yamna ionic bond gi important oiba yamna exam su yam focus to bajaga characteristic of ionic compound just a point wise ta najaram ke yam important oiba parani characteristic of ionic bond. Number one da magi it is non directional bond. Habdi I just explain to again. Non directional bond habdi ikoi magi positive charge puba amaga negative charge puba amaga phanaba matamda ai surrounding sida any direction da aina negative charge puba poto phaba ya aduna sidi magi particular direction laiti haidi ai som direction khakta da bond do phadoni nataga si khakta da laini na particular laite sidi any ai surrounding the any direction da bond do phaba ya unina ionic bond is a non directional bond ana kona khangne my character. Next point number 2 the ionic compound inside it has high melting and boiling point. High melting and boiling point. See I samlapa kita explain tawge. Melting point, boiling point. Melting point have the solid amana melt over horopada laiba temperature dugu melting point kawi aduga akogi boil amuk to over horopada laiba temperature dugu na boiling point. Iseng na ionic bond na ngasagi akogi ion amaga yamna faariba bond se kari bond no ai tar kadi electrostatic bond kaw habadi charge pu amaga phana se electrostatic bond ni ana ionic bond da laise mainly sida phana ni se koi electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction is yamna strong way. Atopa magi bond makan myam lai weak force myam lai adu mirakta sigi bond ne yamna kan manina bond yamna kan lagadi madugi bond to thugaina bhona matamda high temperature dhaka way. Bond amaga bond se eto masena phana baganda energy yam kana strong phab nina madu thadat ragadi state amadagi state amda that is solid tagi liquid to on by se magi bond thadat laga phase change to hon gidoni adubu nasagi sida phana riba bond do yamna kana na maram wa kanda ma thadat na bhana bada temperature yam changi habdi energy yam da ka oi aduna ionic bond na laiba compound thing se they have high melting and boiling point. Kaigino high targadi point am khaktang pijage due to strong force of attraction. Silai begini, next point da yamna phajaba point amadana they conduct electricity only in molten or liquid state. Ionic compound khudingmak conduct electricity current conduct to bangam kana mama tamna conduct to diba ma se petharaba natragana liquid state to on thoma tamna khakang conduct to bangam
ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯒꯟꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯥꯏꯑꯣꯅꯤꯛ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯈꯛꯇꯗ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯁꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯂꯤꯗꯇꯗꯤ ꯔꯤꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯒ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯅꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯇꯠꯂꯒ ꯐ꯭री इलेक्ट्रॉन यावी फ्री इलेक्ट्रॉन याव तारगदी दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ने फ्री इलेक्ट्रॉन याव दबा सॉलिड तना अदुना सॉलिड तना and last point da sisu yamna adum kanaba point ni last point ionic compound are soluble in water, that is polar solvent. Ionic compounds है polar solvent दा तुम मंगमी हाबदी water सिसो kind of the polar solvent मराम दी पोल लाइबा हाबदी plus minus माइनस पोबा water ni अदुना water दा सु कोइना water की structure हम लोग जाके से सिदा positive charge पोगनी अदुगा सिदना negative पोल सो दाली पोल लाइबा कबे माना polar ओइबा solvent खक्ता दा ionic compound तुम मराम दी ionic compound सु plus minus charge पोबा ngami अदुना मखोइना मानाबा solvent दा अदुमाय तोरा तुम ngami सिसिना ngasi एखोइना नाइनारिबा सिबौदा electrovalent bond kaino amasung electrovalent bond gi character मखोइ compound दा electrovalent bond लाइरगदी मखोइना करम करम property सिंग चेनगदगे हाइबा samlappaduni ngasi bodu tawjari last of all aina yengiba viewers sing daina haijaningmadi ngasi aina tawjariba topic khara sida hagi bab tai jaga kanai ngonda haiba taiba explanation na thage ani taiba topic ma se ngonda khange na khanbiragadi LAIJA entertainment sida subscribe amadi dongyo ba mamanya ma comment amamna video